Yes. Senior mwenyewe, senior chairman amerudi tena siku ya leo ili tukaweza kuendelea na mambo yetu ya bodaboda. Kama vile nilikuwa nimewaambia kwamba bodaboda ni kazi. Bodaboda ni kazi kama ni kazi nyingine. So unapofanya hiyo kazi, ndugu yangu, fanya ukijua kwamba unatafutia familia yako, fanya ukijua kwamba ni kazi ambayo itakupea mapato, itakupea maendeleo, itakuletea baraka katika maisha yako. Ni kazi nzuri. Ni kazi nzuri. Kila ambacho tunahitaji kufanya ni kwamba unahitaji kujitambua unapofanya kazi hiyo yako. Na kujitambua ni kwamba ukuwe na documents zote. Kuwe na documents zote. Kuwe na license. Hiyo ni sababu ya maana sana katika hii sekta. Kuwe na license, kuwe na insurance. Na kazi yako itakuwa sawa sawa. Utafanya kazi bila wasiwasi. Sababu sisi unajua tunapotoka pale kwa nyumba, unatoka ukijua kwamba siku ya leo kuna target fulani unahitaji kuifikisha. Na utaifikisha kama utafanya kazi bila kuwa na wasiwasi. Maana hii kazi nilikuja nikapata kwamba hii kazi unapokuwa na wasiwasi ya kwamba kuna sehemu huwezi enda, unapata kwamba mapato yako haiendi salama au haifiki venye ulikuwa unafikiria. Saa zingine ulikuwa na target ya kupata shilingi 4,000 au 3,000 kwa siku. Unaenda pale town. Drop mteja pale town. Na askari pale. Hauna reflector ya sako. Au kwa sako. Hauna license. So uko tayari shafikisha shilingi 2,000 tena hiyo shilingi yako tena imechukuliwa yote. Ndio maana wasi wana bodaboda ya kwamba kuwa na documents. Ingia kwa sako. Wenye serikali inasema tafuta sako mzuri ingia pale. Na pia wale ambao wako na masako usiteke advantage kwa riders. Kwa sababu serikali inasukuma watu waingie kwa masako, mwanzo kwa kulia. Hiyo pia tunaangalia kama sisi chama ndio tunaangalia. Kama hii area yangu ya Njiru Ward. Najaribu kuangalia sana zile masako zenye ziko ili watu wetu waendelee kufanya kazi bila wasiwasi. So ninawasia kwamba ndugu zangu, tuingie kwa masako, tukuwe na documents, tuwe watu ambao tunafanya kazi na freedom. Utakuwa shahidi kama wewe ni mwanabodaboda ambao uko na documents. Na kwamba hakuna mahali huwezi enda. Mahali ulikuwa unaogopa kuenda, siku hizi unaenda kama uko na documents. Kuna license, siku hizi unaenda. Sababu ya nini? Sababu umejihami. Kukutana na askari pale, na kanjo pale. Kwamba hii ni documents unamtolea. Na unamsalamia. Inakuwa mambo inakuwa sawa sawa. So, unapoendelea katika hiyo mafundisho, umaana wa license na bodaboda ni kama kazi nyingine, kuna mambo mengi tutaweza kujua. Tutajua tutapata hiyo license namna gani. Wale ambao wanataka license kama sasa saa hii kuna classes zinaendelea kwa sehemu za Njiru Ward. Kuna wale watafanya graduation siku ya kesho kutoka kwa AA Driving School. Na hiyo ni manufaa. Hiyo ndio maendeleo. Tusikae tu, piga hatua katika maisha. So tunapoendelea hapo, ngoja kitu kingine ya kesho. Naomba waendelee kusubscribe hapo pande hiyo nyingine. Waendelee kushare hiyo video ndio watu wetu waendelee kuelimika, tuende katika kiwango kingine. Thank you.